Na gikundi kimwe kia korona korontiwana rieto muichiri kia givas kumwandini akangeta kira gikodhomithiana tiwana bareani ndipo umetenjete uchiomba utiabo waki na kinyochu kamutundu bakuromba atungiria kubaringa njeki gikigina kenda bomba gutethia baki nyankuruki rabethirite baitare kenende bakwana baibakurukira mathina kathumba ne bakienda kongelo mbecha kenda utungatira bonde Marion Karugi na ututariria ni kundi kia korona koronti wa kijekenea mwisweri kiangiva kuma Teresia Kangeta kitongereto ni mukarite woje ni omwene miru ikundi kitethera ciana barabo metemesietio ciumba kubathomethia kosi cia saluni no tumana sarani na raba kiaria bariwa buruni bakulukira kaita kaumo kuthomethia na ba no tubatena kainya na kwa bomuno atongere ba kaunti ya Miru ubatetheria kuthomethia na ba ni kenda bomba witethio turone kuriro turethara twina na baba ingi sana ana o manatha tu ya 90 na itwethara twina mathina maingi muno no tuninti wa ciekuru twina cio na ntiwe ciekuru tikabomba kuthomethiana muno na antu o twina na baiko saluni na bangi bario tailoring ana bainya kuria mbia atiomba turiace mweri shilingi ngiri lakini batiomba kuria na muno baraba umete aiti na ara seminary area bauna bo batwika inya batikona mbia pakathomo theri romba na njira nkwipio kinya MCA weto kinya mama safi ya tutethie na baginya bwabona ura bakari bamwe bena twana bangi baita bakengwa ni aciari bangi tukauma kuiranga ko inde aikari ya rescue center na tikeriyo ture ya nyinge muno kulugira na bareto irira ukona na bamwete ontonte sendo anda kwiba kuthoma mute mbale pe ya bashemene go batikona nyalanji otefi ana ndiri kwatukunya mwalimu wengo atikona bya kuriwa kwatuka batu tukara thina turi egro group genda tumya kubamenyera ende mankatha iba tukwirira kithani umenire kwetu kuma bangana bangana bonde batutetheria tombe ugira skuru yetu tombe ugira skuru yetu na changamoto nyingi muno cia kwithenya tikumbanya kwa fondi kwandika arimu aidha ringana babeto beria tukona no kaba kura thina ringi ansia baithomo ti mwana wo kona kintu kio mugire kimaisha aomba kugira aitaika ngweke bakiaria arito baba ria thira thina ira batrimana nacio kuthomera kosiji na buru bariromba mubunge wa Ikuru Karambuka Ilemia ubatethia na kigina kia ngaf kira kitethera sikundi nikenda bomba kuthoma batio sumbuka na bomba ukirio turobobo royo tiba siku ina besa cia ngaf ciomba kwithira cietetheria ontu ikundi na youth ende tukuromba women rep wetu Karambuka Ilemia aomba tutetheria na mbesa iu na tumba kuendelea na mbele kuiba batewisio mbaba ura yonto ya sarani yonto yeye na tukuromba yonto ngabaneto bonde na kama council batutethia na batuswire otethio kithirikari no ntwana baba ingi beto ibatete sukuru kulukira changamoto ginya cia bia kuria na bamwe baba umete tura cia Rwanda bato andikire inya mwarimu meito kuria thina muno itara utupi tukuingwa muno mtu aita gate barwana mturene kenda irira fi tukwithwa rimwe tina no ntunyanda misia kwana watika no ni twingi lakini no ntunyanda minya ni mwake skuru kwa tukende ukona nyare mabwingi ibote kona byo tumira kona tuibo kinyanira ko wataka nyobu alafu to itaji kwithwa twene nyano ntu intobia mbiute utebito itana woskake na wengi to kwithwa tukenda kwithwa tukimea no ntu mbiute no utebie ko watekende cia challenges tupitia alafu no ntu kinjwere usetwa njwere ututene nyanduraya no ntu ende utomba kitana ntu mantu chemicals usetwa rollers wako Angel kwina challenges no ntu na ito kiripotera Weru TV kuma Kangeta Gembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenya.